علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبار نغان ناوني قدرت جبارنا ننيما غاند شنغوان ننتي تمي شنغا يلا نتنشي شنغا يلا زاها كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. kati zangda lala fursama ansur na gang na woni te banma te manma te talahanin bandang te kiyama nduma na woni de mbasane na woni nang barahma na woni zomba nan bo te mi banda be te nya viane te yino kamza ina go tuma na amba hante ba hande sun banka lafi na won te ba lafiya te mi bamala lafiya na ampanta lafi an zangda fursango mpuru kapara kasur na gang na woni yabnama mdal fakpamba na wundab gahanda na woni oyon yasan yo vialle te paya na paya annab daraja annab dal barkana annab haske mbanama manama nsur na gang na wontriya na won songmiya lala nyale na nama yejirjile na won songmiya le mamanama na paya mustajaba afanama khasatan bannang de tafsir al barka golngone na wannan ti yino kamza hakatar sun lalan yale gana gwamnati ti suru na gang na woni bunyan bashale ka bi hagama kar vyalge tite induma na won balgam letiba khasatan ti talaha ta mabiya His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia induma na won songma na won songmo talaha yale netugu belkin tale dome woko arziki yare tafsiri kakyongo tafsiri konko ya dabam gana ko arziki kar yare lala tafsiri ngo nerpa musul nem kabo dirdi da amfane Vice President paya na won songma kapala gba muradita na won yikone media houses ma NTV My TV, Sagani TV, Tesuruna Wontriya, your management, your machine nema, and Dumana Angulia no Gulubu. Now, when you're yasan yo viale, Mabi, Shabonko Arziki Kalalama Nandama, Buzaba Kide, and Dumana won Oyombasan yo viale. Ya Arziki na un Yalgamle Canal Barkanandene, the Paya. ndumana won mi yino kamzaha ne khidma ne fama shangayin nang mazaha na wone
wa pahi ya albarka karam bihi taba sura na gang na woni wa pahante annab rahma katete karam de mal albarka kanyala nan busha ban puri so kamzaha kala sura na gang na woni wa pahante nyavel wan le na lafi lala nyale nyavel na lafi shedi en ke kate paganya nasara shalen duma na woni ni zalte annab no yin nan ma nasara shaldi yam pel dunya zaha nduma na palen lala nasara ma katibe nasara ma pune mabihe kan zande fursango ntire man katire ma bilgu zaha annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wo buki al umma ma zimsimne kati al umma ma garanti shela al umma ma yigbe den sonte دنيا كان نبي يرى أدبوا أولادكم على ثلاث حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن النبي بانسرتي يلا تكبب ميالي دن سونيا غارانتي نيالي النبي هم يرلم كيزان يدال يالي انغوف سبتم النبي يرلم النبي ينما يرلم القرآن كرمبو ما به te gbobla la garanti nyala dunya ni lahira ti nyala bayan tege na wannan te kataran mabihi alaji afadam abi yoma bismillah ka salaman nabtite ka te tukaram ma bismillah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله حاج آدم تبايا ما به تفسيري تكون يليا de chen minita ke yunungo 2022 te ta ke nyala alqur'ani annabi ni dil sham de yunungo tafsir ma ta ke mbalama alqur'ani annabi ni dil sham mabe suratul naml anya sura shale tenker yunungo anduma na wonan bangsirte o nanga ni'ma ka pahayo nyalangum pahara la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadidun lalazo te pilgra kayar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin zungo kat pilgr karam domen so ala dunguna silmin sin bone shele introduction den kat sonan te zan la surama en sonki nyala bal shele tin yan kerene surama ne sham suratul naml mabehe te karamami yan qola yaata kat yan zang de karamma kenan yan shirla yaata njir kenan tule soloma zaha bummi qur'an fasara sham den zang le song lala ati zanyale den paharin yi annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanti qur'an ma ma'ana sham ni demle ni jalense ni ke kashaban benang zoson kabuto nyale den paharinta alqur'an bayan ka karan le valara bukata sheldin maltir al ummama tinyala bayan shihra daba ya tama katiyan zankaram ma kenan mabihi now Haidari ya Ali Haidari ya Ali Haidari ya Ali tepaya teptilgar me kariya nyala sule aya da tama den katiyan karam domin sura mai malla aya pihwe nata to haka na ta pule in zan ta gwalma zaha rofle tiyamalla ayar ba ta kenan mabihe lalazo haji adam am tilga karma kate nyati yan zan karma ken sham insha Allah bismillah haji adam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim te pilgrene ndumana won yule arrahman mun nambo zubo pil so kam dunya ni lakira mu'min nam ni kafir nam zaha wa rahma pil so kam woni arrahman arrahim ko yala mun nambo zubo gahan la mu'min nam konko mpilba ka sura ma pilgra suratul naml kariyara tasin
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين de pilgirme ka yara ni Tasin to ti chama تلك آيات القرآن وكتاب مبين de bolme dem bolma Tasin karabolo ka yara tilka ayatul Qur'an wa nyaram de tirtime yara aya ma Qur'ana aya bala lalanam ma Qur'ana aya ma wa kitabin mubin ne litafi din do poloni de nyala aya nama de nya Qur'ana aya nama wa kitabin mubin ne Qur'an litafi din do polo kayal wula هدى وبشرى للمؤمنين wato lala Qur'ana aya nama hudan de nyala dol sugu wa bushra kala tom nyala su pialle lahbal karjira انتربانما للمؤمنين لترلا مؤمن نمللا دول سغو نسو بيال لهبره كيل ولا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بنم يا مؤمن نما نربانبا كيرا الذين بنين يقيمون الصلاة نمبو شبا بنزان جنا بزان جنله ويؤتون الزكاة كركو بو أرزكي كبو يهر بو أرزكي انترا زكام بلا كبو يهر لي للنما وهم قبلا يلا بالآخرة هم يوقنون كرنيلا بنن لا إيمان اللاهرة لترتل الله بلد بولمي كيرا سكر بولما من يتاسين ne Qur'an aya ngo ne litafi de nyala Qur'an aya ne litafi sheldin do polone de ben shakam do la wade de kazemsem ne dinyame karjir dol sugu la litafi ma ne supial lahbale intibanama intir mu'min nam kar dol sira mu'min nam kar tir supial lahbale banim ya mu'min nam ma baninya nam bu shaba banzane jinga katir zaka karko karnyala bunan iman ne kiyama akida ma kar la'an yala ma usulud din min furu'ud din kar la'am lo yengo usulud din a itikadi din bi asuhne na wun biane annabi biane kiyama biane adini route ma balama kana nya furu uma de nya tuma ma an yantum de shangama na wun jama ma ka pour jongle a arzikine ka to yihritir na wun zo anya la fasara ngola kara doya kamam sokam ne kulyan yerle sham to katiyenke annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato te bayane kadin kul do larbanci ngoko explain ya to ashangati karke ka understand bo message bon boy kanchang te mabihe baye city fm na ngun lead ban be boto ne kab kana nyala hajia diana interior special acknowledgement te paya te miniam de jingone na wonne sonya te paya city fm wato akana ti yule ayul sura ma de yul nyala suratul naml ay charle sura bo sura mbalama charle bo sura mbalama wato bayan nduma na woni yal bismillahir rahmanir rahim wama bayan di nyanga wo pelgamen bolgu annabi ko bolma ko bolla annabi
mi ne yan bolo wo bolo la no ye shanga din ye yu gahande shanga wonni zambono ko bolo ta sin de bi annabi yu gahanda pune kan duma na wone mile poy ko bolle sobo mile kama annabi yulam bala sallu ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. mabe katale nyele so yite malbana shele zandalen to asingo karnya dabam patale nyele kadene moksete de moksete nem nyala tenen dir nyala katete maana shele den shirnye de maana ma denen yetenam denen dalil sheldin dalen yul sheltin ne maana sheltin tima mabihe anna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zamane larba wanma branyer len yo ka fuhre mal bangsim sham zan dalam eloquence yatwa aw mal fuhra kama bumi yatwa kamal fasaha pam karjeme ne bamila bin shakam ka qur'an badin yankana bu ya'al shale zille ne ka qur'an kana ban larba wannan ma bu ya bal shal pune zille ka qur'an kana lala zo ka bu mer nyokar man kama bin shakam de be qur'an ne ban mileme be mana de bo jamais ne chez soignante mbang se bale domin ba ya'ala ya to anyale ban ya to anyale so ban bo ni der ne so bang se ba kan duma na won borno bang se ba ne wo bang ne kama la la nyale qur'an shirkala yezellena larbanche amma yipala ban ne mi den kambe qur'an pune fashe nan bu sotin sakse qur'an mati munin ya annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam de zo ka ninya ya shanga qur'an ne ayan nyame kan duma nawo yam tilga anya ko yel tasin anya ka babram ka bal boye to amin la bon furma kan duma na wongo ba yimirin bo kai la momi ya hayila mile ana wongo no go ba ne kama tan yiwa tan wagar tan na kulber tuni kan yantin ya misale din ya di poloki di bang ya to ma jelenga mabe misale shel ni yantin yan zangla mamman yulti misale ki nyala poloni dinan kan gon kyangtin shele so ne bon mima bobo mima kan yulbone an yulza kamilan de yala salifu abdul mu'min dalhu to kan yale kasabya samdi SAMD samdi sokkan wonni to banglala bomboma yulam bala be ya to'alam bala bom bala sokuto bangle nala man yiti yalso lala kan do mana wonnan ba so ayen yala sam ma SAM ma esma salifun bala ema abdul bala emma mu'min bala kadima dalhu so ayen yami kama isab lala ngale so buku to bangle nala enti yalba na ati nyakare sam di to man kar bonuma mabe anto zang yalayi kabang ne to sin shala den bolma annab kan do mana won shirbon lalama ayibu banda ya shal qur'an ne mo bolola sin ya sin la kana won bola annabi qur'an ne ka yashal mi hako yam bolo kayal taha
madina yan la'am kata toasin ibn yale annab muhammad nyinde yibang yasin ma'ana kami toha ma'ana dan diyan dola polo ne ka ban bonye toasin mabe toasin shele enduma na wone ni zambol annab maya ditirla annabi lahabale information karatir annabi kana wombolo toasin annabi sa'i ko tiro information waya anya aya dinge qur'ani din waya ne litafi dimmal zalsi ngoma antin woni lalak litafi dinye qur'ani aya qur'ani dinye aya dinye qur'ani din ngo kamal zalsi amde litafi mani ya lala zalsi ma antin woni karyale mu'min nim karitira ka mu'min nim ma karli la dol sugu no gulbu ne la habal sun zantiba kabanin ya mu'min nim ma nya nan bu shabanza ne jingle katir zaka kanan imani ni kiyama ashe kyon wori bangsirame din yar annabi anya suratul naml ya diyanta la lahabale annabi kar yarma we anya suratul naml ya nya annabi diyanta la lahabale انتر لا بلتوني اي مؤمن نم لا بالكريانتا كلا تومتا مؤمن نم ما علامه شلا ان ينزم باندبا واتون للا ايا نم ما لتافي ما دينت مؤمن نم ما شلا ينلا ايا نم دينت بلا دول سغو د غلبو انزل بكا بتمس سو تشيبو زو ashe lala ma dili la gulbu shel din ya za gahandele in zante mu'min nama ditin nan lala te mu'min nama diyan gulba me kake kaza bi akuto pa ba mu kuto tum za bi bu kuto yen mu'min nama kato tum de shel din ya za bi kama zubu zina ne damyubo ne rita tabse bumi kuto milga kake anduma na wun zalgu gulbu shaldin gul mu'min nan balama ma dama bunye mu'min nama ma dama kala la qur'an aya nan mo biye buzune mu'min nan ma la habal kar tiro dalil mi biyan kar yero la la habal ngo mabihe karayi bandin tale kan duma na wun pilga suraman ne won pilgele shamwama dalil ma wayantila annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayantula information la bal shal ko yanto zan dalan annab so lala annab ma ya yahuda wannama nasara wannama busabjir pam bumajir dabam mpo kab sabjir dabam mpalala annab ma ka anduma na wone ko ti borno to asilala annab ma la habalizante annabe wayan nan shel tule yan yala de semse ka annab yal nige mpa nan lala annab ma kashi kana antilla habal ma ka annab bang won shirnyesu ko bang suru mu'min nama na wonni zan aya nammo ndol se ba ka gulba ka bu ko to tum za mi ku to paba ka nduma na won bang suru lala annaba wannan ma mu'min nam balama ate las mu'min nama ma banan be tone ko yara mu'min nam ne be shambongo man qur'an aya nammo
ka d nyɛ protection gulbu n zaŋ tɩba ka d konko ka d la tɩ baŋsra ne bũ moral conduct bõ akhlaq ne nyɛ shɛlɛ ashe naawun zaŋ la no to zaŋ la kɛ ka annabi baŋ won tɩ yɛr annabi maa lahabal ko baŋ wa zaashe ne pũn nyɛ shɛm de sahama annabi bɩ yɛn yɛr contradiction kama naawun ne yɛl shɛl nuna annaba ne yahudawa min nasarawa nim ne yɛl shɛl maa wa yɛn baŋ me ne bõ ŋma la ʒir paa la annabi maa bõn sab shɛŋa maa ʒir ka bõ ŋma mer bɩa litaafi nim ne ka bõ sabe la ʒir maa puuni ka b yɛr na annabi suleimana noo nyɛla zina bia ma bɩ yɛr me ma noora nyɛla paɣa viɛlli naawun nomo ka o viɛl pam ka annabi daawuda ka o lo tɔbu n tuoba din yɛn kɛ ka o chɛŋ ka kukuna soda wan niŋ lala maa won niŋ lala ka o chɛŋ tɔbu maa ka bɛ kuna maa ka o kɔŋ paɣa maa la n bɔŋɔ di ŋmani annabi to bɛ sabi lala maa ka di be litaafi nim puuni ka niriba karindili ka di wuhiri ni lala ni ka annabi suleimana yina bi ma'ana zina bia n bala maa ka lala ʒiri ŋɔ ka di nyɛ zaashee ʒini n be litaafi nim puuni har musulnim shɛbi litaafi ni gba bi sabimi bɛni ka bi karindili ka ŋmari irin lala ʒiri maa ka di nyɛ zaɣ biɛɣu ka naawun bɔri ni o paɣa neegi annabi ŋɔ maa ma bihi yimi mini bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi so bi yan kana so di yen nyɛla annabi so bi yan kana no kana ti nyaha in yihi lala daɣari ŋɔ maa annabi yi kana n ti nyahali ka yɛli yɛli baali maa zali so ku tooi lahi kana n ti ŋma ʒiri shɛli pahi yi gbahinda annabawa nim maa zaaha ma bihi yiyan nyame bu niriba bee yahuda ni nasara nima ban nyɛ bu zamani dina maa bu kpaŋ bu maŋa n biri ʒiri ka di niŋ nyɛbili n be lala salo maa puuni ka ŋma ʒiri pa annabawa nim maa kari nimaani konko ti ni musulnim gba amma gaa ni yuli bu ʒiri maa shɛŋa di nyɛ zaashee kpe musulnim litaafi nim puuni ka nyɛ nyɛbili ʒini n be musulnim ni ka shɛb har ka afa shɛb nim yirina ti yɛrili ka bi baŋ ni shɛb n ŋmɛri gungoŋ ka bi wari maa ka di nyɛla shɛb n ŋma lala ʒiri bahina di puuni yi zaa wumdili ka bi yɛriya ni annabi ba dɔɣiro ni o kpimi ka nyɛ chɛfira annabi ma chɛfira annabi ba kpɛma abu talibu chɛfira no da yen ki ka annabi kana ti yelo no yalen la ilaha illallah ne ko bi yele ka ci ni kafirsile kan yerya lala mo jirin yale irin lala jiri din ya dare annabi kam bon ya shabban to ma irin lala jil tableba annabi muhammad bon mampo mabihe diriya nyala annabi yan kam na bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko littafi nan bullet lala annabi ma littafi puniya der kadiyan nan sham nduma na wunnan ke kare lala yeto zan dalan annabi ba annabi ma annabi kema annabi na wunnan to asire yeto in pa ne ba na man no bang de shirka bu man pa ba ma mabihe kambor ni yeliya ashil shelki pahanle yinya na wunjama di nyɛla shiima ka physical body ŋɔ nyɛli naawun jama di nyɛla shiima not physical ŋɔ ningbungbaŋ ŋɔ ka dina n be n kanna naawun tooni shiima n jɛmdi naawun maa ka physical body ŋɔ di sinsi ka ti baŋ lala zuɣu biɛhigu puuni in life di ka lahiʒiba ninvuɣu so ŋun mi naawuni ŋuna di bi niŋdi lahiʒiba ka i nyɛ so ka o kuli gɔra n be pala zuɣu n gɔra
n kul gilindi chana ka salo maa ban diri shahara kama ŋun bɔŋɔ ŋuna o bi puhiri jiŋli ka bi nyɔro lala ni o bi puhiri jiŋli ka o puhira i bi wum ka salo ban kuli yuuni la ningbuni maa o n kuli chani zoa n be pala zuɣu gilindi maa ka ban gbubili ni ŋun bɔŋɔ ŋuna o chɛfiri ma ŋun bɔŋɔ o bi puhiri jiŋli ka o puhira baŋ miya n duma Naawuni pala fisikal ka ningbuni gbaŋ nyɛli ka di ʒɛya ŋɔ fisikal ka do polo ni ka lala nyɛ Naawuni lala zuɣu wo yɛli shɛli bi do polo ni wo yɛla Naawuni yɛla di bi do polo ni lala zuɣu wo jɛma gba di bi do polo ni ningbuni ŋɔ ka a ni zaŋ ka di leegi means dini yɛn nyɛ kodarigu dini yɛn nyɛ darigu ka a duli ka shii ŋɔ lee tooi jɛm Naawuni di simsi ka ti baŋ lala rizo n bi yɛn darigi nimaani chaŋ di ti chɛ kan yim n mawdu'u maa zuɣu lala ʒiri shɛŋa bin ŋma n pa annabi Suleimana ka n duma Naawuni bɔri ni o di annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n di o annabi Suleimana alizama o lahabaliya ni ʒiri shɛli bin ŋma pa o maa ni o nyɛla zinabiya wula ka o yɛn niŋ n piligi lala yɛltɔɣa maa ta lahi nyɛli o yɛn piligi li o yɛn piligimi n bɔli annabi ka bolo ni yuli shɛli din ma'ana din nyɛ kashi ninni o yɛn yɛlo la annabi Suleimana ka nyaha ʒiri shɛli bin pa daɣari shɛli bin pa o maa so ka o piligiri suura maa yaa n booni annabi ni yuli shɛli din wuhiri annabi ni nyɛ kashi ninni salawati ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali di zuɣu ka o tooi yuli di zuɣu ka o boolo yuli tɔa siin tɔa maa tɔahir kashi annabi n bala kashi tɔa'un maa kashi ka siin maa o bolo shɛli polo Qur'ani ni Yaasiin o n bolo annabi Yaasiin maa mo naan tooi zaŋ harfi shɛli bolo nimaani siin hurufu nim maa puuni dini nyɛ harfi shɛli din zahiri min baatini ka di nyɛ dede so annabi o puuni ni o samban polo zaa nyɛla yim صلوات على محمد وآل محمد اللهم salli ala ma bihi ka ninya ayel siin ban me harfi di numeral values ma aya nyɛla siin nyɛla pihi yobu so aya sabli mi ka sab siin ya unni nun siinun ka yi siin ma nima din pun nyɛ siin ka nyɛ 60 ma ka di gu ya unni nun ya maa nyɛla pia ka nunu maa nyɛ pihinu a zaŋ pihinu paha pihinu zuɣu ala n yisira so ka baŋ ni annabi ŋuna wa nyɛla siinun wa puuni siinun wa samban polo siinun ka Naawuni bolo yaa nyini ŋun nyɛ siinun so ŋun nyɛ kashi lana annabi ko o boli shɛm maa wa pa o ma ma bihi annabi ka munafinci daɣari ka annabi ni annabi yi yɛla shɛli dini be o suhu ni Naawuni zom ti nan bɔɣu annabi da al'umma ka ti niŋ n kɔpi annabi n kpubi annabi hali suma maa Naawuni niŋ ti katarim ma bihi yi bi nyanduma Naawuni ni yɛli n paɣa ne annabi o mini o yiŋ nim kashi ninni ka yɛra innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira Allahumma salli ala suratul ahzab lalakan duma Naawuni yɛli hakikatan ŋun na gaŋ Naawuni ŋun n yu annabi ni yu shɛlimi kun fa yakunu n bala maa innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun so nduma Naawuni ko yu n yihi daɣari kam zaaha ka che annabi
ومنو ينما أهل البيت ويطهركم تطهيرا كان دمنا ونكو باني بانني كابنن كشي زازا ما به أكنت القرآن النبي يقول محمد رسول الله يمكر ينا قرآن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أي القرآن ما كان أي نيمي نمو شبيا دين ينا قرآن ما انغالس غار يما انغالس غار النبي يقول أما ناوي بالغتا كامل نمبل شلدم بهراتا the third eye nawi ke kanin katar kamal nambal shaldin paharata ma kamalle an bang ne nduma na wune annabiya ya abiyana qur'an na ayan yarla kama annabi yul karabwal ma amal la nambal ma ayan yarla me ka bang ne kyenwa annabi karabwal ma kyenwa ba annabi karabwal ma annabi mbeke lala zo ayan nyame annabi kar bola annabi yul kan do na won bol qur'an gar mahluki kamzaha ya shanga de bolola polone ya shanga kar zan description sifa ambolo kar bolo no sifa ya shanga ko bolo zimsimne kama won bolo twasin dibu yala am bangna annabi ka bonuma Allah annam bozaha qur'an ni yulkane ngalse qur'an ni intipaga annabi mabiya kara amin kama yulgan shalam biane dinen pe annabi din ma tuni qur'an ni lala yulma dinen punye yul shal dem pumbie annabi tuni wo bihaga puni lala yulma ni Allahun galse an gar annabi ya qur'an funi wa illa mahaluki kam qur'an ne annabi yulen galse gar mahaluki kam yulne tiyan zanran bon kena den tonan katla hakete mawdu uma mabihe one borne te bang sham nyala ayar ba ta shangaten karmo zuma nduma na wumbolla annabi kayelo waya tasin annama hamman ko bolma ko yolo ya anya ayan mo din yina qur'anin ya din yalai bin shaya din ya gulbu in ya supiyal lahbale in zante mu'min nama la kana wun yal annabi banin ya mu'min nama allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ka annabi bansira banya mu'min nama nya dan bu shaba banza ne jingle kamar za ne jingle in zalle chip kayir bu arziki intir zaka kala nan imani ni kiyama kale bansirte wula zo kalara ayan mo karnyala qur'an ne karyarna neriyala qur'an ne katom nyala gulbu ne sudo zante mu'min nama mabiya de gbanne nyala ya andum din yal ayan mo de bonne riyala ne kamam aya shanga ko terte yara ngo ka qur'an ma za ya to akona yarngo wod yarla aya shanga lahbale mabe dit nang me mabi afa kanyam bul tasin ka so nguye tede maana kama tasin na wun kon mer fasara tasin na wun kon mer maana yalma ko ba yalma domin o bang sam targa ko yale o mi bu ngajire na won kon mi de maana amma won nyomang nang ban kene dit nan ka soti tasin fasara de maana
ko yina te borno yal ne kama sobu miro gbonne na wun kun kum mir mana o mi o man nan ban kiyene na wun ban sarte qur'an ne kayara surat an-nahl puni wama anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum allazi talafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun tebe seksele la litafin qur'an ngo fashe nirli kazan emn bayan nan te de fasara de ma'ana ente nembo shaba nembo ban shaban nan ba mal ihtilafi de mal nan ban kene zan dalen de bangbo karla nyala dol sugo ne nambo zobo inzante nembo shaba ban nan imani ba mal imani kala yal yahshal wattaqullah wa yu'allimukumullah zomiya nawune kan duma nawune ko bansiya so ashe nawun yite bansi dable de gbannin yala nduma nawun yenen bo so ngummi ka ton bansi so ngumbomi so nawun yimmi ka bansi so won bansi so ma mo gba mimma so won bang so ko mi ma ashedi semseme na bang ne kama wunna wun so ngun ayel ne na wun kon mere fasara ma yel malen yele nembu so na wun ne bang sama kon yam mere fasara de gban nan bala nembu so na wun ne bang so kon yam mere fasara domin na wun kon mere fasara o mi bang so salawatu ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad mabihe schools of thought shanga biane karbo zankamam adina dinungo de bangsam ya bangbush zona puni bo shanga jelensi min zelensi kar la'ambu zone enke kabo zasi annabi no yin nema kangar bangbo solete bo manga on closele ngar bangbo dunwale ante bo manga ka bo legi nan bo sha banku to bang ya hado men bo zan jelensi men jelensi ampel bo manga ka zansa annabi so la la zo bo kar bangbo ma bo kar le bahay bo kar le ki hayo ka ku to bang so la la zo bang ku to bang ya ne a maana shelde nye to asin boko to bangle ayule to on alam balama ka we kasin ma ka 16 balama ka lan 16 in awe ala karatira ka 69 ka 69 ma ka 15 balama ka 15 ma ka ayobum balama mabiya to on ma awe a chang to yo suru ngoma aya awe to amma matina en karam na woni tahta ne mana itin nang te jampe tempage aya denya awe ma kanya to asim ne mana na won ikwane mabe boterma ishara sahma don nguna malalan kulnya daima ya to ayan galsir me sahma mi na woni zalle karbon de bo gorete amarin ko to nan za da wacce za mu be to ban nufo sai in yi shal da fune mabe yin ya suratul naml ya de ayar ba ta din ya tule din wama tan kul karan shan wama tule ayar ba ta wama afadan wula ka ayama yara ayar ba ta ma karan lakatu wum Tosin ayat batama zakam bora ndambala ayimbala ayar batam balama don ka ta karamma mabe
to a nyɛla la aya dibaata ŋɔ a sabili yaa wɔligu kan yɛriya ŋɔ ka a sabili suuri maa aya nim adadi nyɛla 93 ka a sabila la aya dibaata ŋɔ 93 ka bo zamzam kom n paɣali ka zaŋ ti a paɣa ŋun mali pua ka a zaŋ ti o ka o nyura ka o nyu ka n bɔri nin yɛliya ni pɔri ŋun dee nyu lala aya dibaata ŋɔ hali o chaŋmi n ti yɛn dɔɣa ka dɔɣa la bia maa criminals ni be senta shɛli n chaŋ ti n dɔɣa bia maa n gbubili ba lala bia ŋɔ yi yisi wa kuli yɛn nyɛla o mu'mini bo biɛha biɛɣu maa shɛli ku tooi shiho lala bia maa ŋuna birigamsim zoroomi wa yɛn tuhimi wa yɛn ʒemi chib bu ti kaani mu'min nima bin kalo pahi ma bihi ti pala alkawli domin ti yɛlimi tafsir maa yɛn shihila yaɣata ka ti malli manejir chana fasara maa salo maa zaa ni mi shɛli maa ka ti gba yɛlli ka tom yɛla annabi ni ti fasara maa shɛm ka naan n yihi qur'ani maa anfaani shɛli doma qur'ani pala graphic o ame bi o de gba de kamna biɛhaga ni ʒiri shɛli maa zaa di taachili di zo yɛli muɣusiri so a yin yi ka yɛli muɣusira ama bia musulmi be shɛli polo mali yɛli muɣusira chɛ ka o take the benefit ka qur'ani fo bahi yi gbaaya tiri chɛ ka biɛhaga maa nahanda an mi shɛli ka yɛli an bo mi shɛli ka fo ka niŋ firi a bi kpe Naawuni taali ni so lala dibaata ŋɔ ti shihili n ma bihi alkooli mii ni pun chaŋ ti dalin shɛli n bala maa yaɣa ta maa ka ti yɛn zaŋdi chɛna Naawuni yi kɔni ti pali lala alkooli Allahumma bihaki Fatima bihaki Fatima bihaki Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al-mustawda fiha أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيك محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين نبيك ورسولك محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رمضان